Jel me čuješ, Murat? Čujem. General Kukanjac. Murate, nemoj to raditi. Evo, ja te molim. Pa reci Borki Glaviniću kapetanu da ne bombarduje on, da ne radi tu. Ko bombardira? Pa Borko. Koji Borko? Glavinić kapetan prve ekstacije u Višegradu. Odakle bombardira? Iz uzavnice iz našeg kruga, gospodine. Da vidimo, to ćemo sada vidimo, to mi nije poznato. I ne što ja gledam tu prozor i ležim na podu. Sabane. Ja sam na tom i tom Sabane. Murate. Molim. Murate, ne može niko da gađa i ne treba niko da gađa branu. Ne treba ni grad da gađa. Ne treba da gađa, ja ću spriječiti, ako neko gađa. A tebe molim, Murate. Murate, ostavi to, stradat će mnogi nedužni narod. Da, ali sada samo stradaju muslimani. Ne stradaju svi, Murate. Svi stradaju, nažalost. Dajmo, Murate, svi stradaju. Svi stradaju, da sprečavamo, da činimo sve da ne stradaju. Ja ću biti ratni zločinac, ali ti si veći, ti si mogao sve što prije 3 dana ovo. Molim, Ti si mogao da si stio prije 3 dana ovo spriječiti. ja sprečavam sve moguće sukobe. Molim te, Da naredi da se ne puca iz kruga tvoga. evo dobro, sad ću da proverim ako je to tačno. Naredi, nema šta provjeravati, 1000 građana gleda. To je tačno. Sabane, Molim, ja ću to odmah uraditi. A ti, molim te, nemoj tu branu puštati, nemoj ja praviti neću to. puštati da ne palje granata, priđe vojnik blizu, ona leti. A ako poleti vrana, gdje je više alija za građansku republiku, nego je mura za džihad, borbu do istrebljenja. Murate, nemoj to raditi. Da. Nemoj, ako ništa zbog muslimana, nemoj raditi. Ne, ili nas četnici poslali, ili nas Drina unijela, isto nam je. Dobro, Murate, nemoj to raditi, a ja ću sada vidim šta je to tamo. Reci Arkanu da neko je, a ne Muratu da ne diže branu. Ja svakome kažem neka se čisti i ne kredira narod. I Arkanu i svima drugima. Pričekat ćemo da vidimo hoće li držati riječ. Vidiš Ti budi tamo, ali poslušaj me, nemoj ništa činiti do daljnjeg. Čekajmo da vidimo. Nemoj do daljnjeg. Da vidimo hoće li general Kukanjac održati riječ. On je obećao da će obustaviti paljbu. Murate, sada je tebi general Kukanjac obećao da će narediti obustavu vatre i obustavu terora i obustavu klanja. Evo pričekat ćemo, nemoj ništa činiti, Murate. Poslušaj me, nemoj ništa činiti za sada, ostani tu, vidjet ćemo hoće li general Kukanjac održati obećanje ili neće. Druže predsjedniče, ovo ću vas još sad poslušati i nikad više ako se prekrši ovo. Čuje, ako se to prekrši, oni će to prekršiti. Nisi ti taj koji ćeš prekršiti. Ali on je to sad obećao i da pričekamo, da vidimo hoće li održati riječ. Oni ako hoće, mogu obustaviti teror i klanje i pucanje, ako hoće da obustave. Ali evo, pružit ćemo im šansu neka to urade. Ja mislim da to oni mogu ako hoće da urade. Prema tome, samo bi te zamolio, nemoj učiniti za sad ništa do daljnjega. Dok vidimo da on treba malo vremena da to naređenje izda, da to naređenje dođe do ljudi na terenu.